Ngithi mangihamba ngivuka ekuseni ngadibana nesiphalaphala sento yeah ngathi no laba njengawabasekho mfane bantu wena ngathi uyi-type yang mfane bantu yelele ngempela wena uyi-type yang ngithi dudlu madolo lapho igane phingagane mina awulena ntombatana ngiyayitsandza mfane bantu ngifisile ukushada awungithi dudlu kanzi yonikanephi mbone bantu wena uvele wangichaza uhle bakho bona vele bangijama sikongwane nothi kepha ngachaza nginika ifone number ngisikuba nge-e-wallet uhambe uyochaza nebangani bakho basubuye ekhaya sithandwa sami ngithi mangihamba ngivuka ekuseni ngadibana nesiphalaphala sento yeah ngathi no laba njengawabasekho mfane bantu wena ngathi uyi-type yang mfane bantu yelele ngempela wena uyi-type yang I'm Mr. PR. I remember those days ngita kuwe linatulu ngakaphathi nje umbrella siso sami kufika kuwe ngibona wena buhle bakho bonga mind kumama uhakho ngilalisa isifubeni sakho noma ngimane imvula I appreciate your love that you show to me hey bengicabanga ukuthi udongilahla kepha kade wangilahla ngibeketelele bangihleba bangane bathumenani lo sinayilo ngena style sure hello gorgeous nebuhle lobu-standard ngincane ngifisile kwathi ngicela kwathi uphumaphi ekhaya ngathi ngidawusoleka nikhongole tifuye khona donke kumele tifunyelwe kanti bokuphi bobhacephi ngisho ngoba laba njengawe la ngakithi abekho awuthi ngikhulume ngetento cela ungiphe umuno wakho mina ngikuphi umemfo ngithi mangihamba ngivuka ekuseni ngadibana nesiphalaphala sento yeah ngathi no laba njengawabasekho mfane bantu wena ngathi uyi-type yang mfane bantu yelele ngempela wena uyi-type yang